umuririmbyi yaravuze ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi ngushimwe mwami kuko ndi amahoro. Natwe Mana turagushimiye kuko bene data babashije kuryama bakazuka ari amahoro. Natwe ubwacu mwami tukaba twese tukiri amahoro, abari nijoro, abari mu rukerera, abari ku mugoroba, abari ku manywa, twese Mana turashimye cyane, turashimye kuko turi amahoro. Shimwe Mana, ushimwe kandi uhimbazwe. Shimwe Mana kandi uhimbazwe, ushitwe hejuru. Uyu mwanya n'umwanya mwiza mwami tuba tuzindutse kugira ngo tukuganirire mwami, tukubwirize iyi si uko imeze, tukubwire ibigoye bitunanije, tukubwire ibiremereye, tukubwire ibituvunnye, tukubwire ibitumye ducika intege. Mana yanje data wera, turi imbere yawe, turi imbere yawe, tubanje gusaba imbabazi mwami, tubanje gusaba kubabarirwa nawe, tubanje gusaba kwezwa nawe mwami, hanyuma tukwegere tukubwire iby'iminsi yacu yo kuba muri iyi si. Mwami Mana yacu data wera, turagushimiye data, reka tubanze tukubwire ibyifuzo byacu dufite ibyifuzo byinshi mwami, dufite ibyo dushaka kukuganirira. Umuririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe mwami, ibikubabaza n'ibigutera. Haleluya Yesu, haleluya. Ibitubabaza n'ibidutera tubikuganirire mwami, tukubwire byose data wera. Tuzanye mwami wanje ibi bihe biri mu byanyuma bigoye, ibihe biteye ubwoba. Umwanditsi yavuze ngo bizaba ari ibihe birusha, bizaba ari ibihe byo kwikunda, bizaba ari ibihe byo kwikakaza, bizaba ari ibihe byo kutumvira no kudakundana. Mwami wanje data wera, bizaba ari ibihe mwami z'abantu kuzaba bitwa ko bera ariko bagahakana imbaraga zako. Mwami Mana yacu turakwinginze, turaguhamagaye data wera, turakuraritse mwami ngo ducishe bugufi, ducire bugufi imbere yawe, twinjire mu kidendezi cy'amaraso yawe kugira ngo tuvemo tubonetse dukwiriye mwami, turabaziranenge data wera. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje data wera, nuko uyu mwanya mwami titwareka kukubwira ibyifuzo. Dore mu isi ubu ngubu mwami hari intambara nyinshi, ariko turagutumye ngo ubanze ugare hariya data, hariya bene data batuye hariya hatari amahoro mwami, ubagirire neza, utanga amahoro mwami. Twebwe ntitwabasha kumenya aho ibihe bigeze uko biriko bigenda, ariko wowe urabizi mwami Yesu. Wowe utanga kumvikana, wowe utanga amahoro menshi mwami Yesu. Nanone mwami titworeka kukwereka mwami bariya bari hariya mwami Yesu, hari Kinshasa, mu izina rya Kristo. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu mwami ndakwinginze ngo barengere. Hari ubwo umwanzi yazukuka agashaka kuzana umutima mubi, ariko izina ryawe rigira imbaraga, izina ryawe rihembura, izina ryawe rigira gukiza. Mana ugirire neza bariya bana, ubakize mwami, bavane muri ariya mapirizo. Harimo abagabo, harimo abagore, harimo abagabo tutazi ntitwabasha kumenya uko bangana, ariko data wera wowe urabazi mwami. Abaca bugufi bakire bugufi imbere yawe data wera w'Imana. Nta wundi mwami, nta wundi twabwira, nta wundi twatabaza mwami. Twatabaza umuntu ahari akavuga ngo sinabibasha, twatabara umuntu akavuga ngo nta mwanya mfite, twatabaza umuntu akatubwira ngo reka naje mfite ibindi bingoye. Asandi Yesu, asandi data. Ariko turaguhamagaye mwami ngo tugirire neza, utube hafi, ugandure mwami baya bose bagifite imbaraga zo kukumenya, bagishaka kumenya imbaraga z'ijuru. Mwami Imana yacu data wera w'Imana, ugire neza data wera, utugirire neza mwami, uduhe umutima utunganye data wera w'Imana, uduhe guhagarara neza, uduhe kumenya imbaraga z'ijuru. Imbaraga zawe mwami nizo twishingikirizaho. Mana yanje data wera, reka ijambo ryawe turatubwirwa mwami ribashe kudufasha mwami Yesu data wera. Twabwiwe ijambo ryiza cyane rikomeye, ijambo data wera ryo kuramya no guhimbaza.
kuko data turi mu mwuka wera ngo nubwo twaba dusinziriye ariko data iyo duhushe gusa umwuka urwavumba ruvaho ngo kandi mwami rwavaho ugasanga umuriro n'inkekwe urimo. Mana umuriro w'Imana ube muri twebwe, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana ucanwe mu mitima yacu, tusisiranywe tuzime data mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana wake mu mitima yacu, wake mu bayobozi, wake mu bayoborwa, wake mu baririmbyi, wake mu ngeri zose. Umuriro w'Imana wake uducishe bugufi. Mana yanje data wera, nuko nditwibagiwe abarwayi, titwibagiwe Mana yanje abantu barembeye aho mu mazu yabo batabashije kwa muganga, ubakize Mana. Titwibagiwe abagize iminsi barembeye mu bitaro, bariko baginzu n'amenyo mwami, bariko babura uko bakwihira, ariko abo bose data wera ubakize bitereje hejuru bagushima, bamenye imbaraga zawe n'urukundo rwawe, bamenya kugira neza kwawe mwami. Uri Imana idashobora mwami kubwirwa amakuru yose ubuyazi, uzi uko bimeze, uzi uko bihagaze, uzi hariya Mana yanje aho uko ibintu bimeze, uzi abari hariya ku mupaka Mana yanje, uzi abari hariya mu nzu z'imbohe. Data wera, ndabizi ko imbabazi zawe ari nyinshi mwami. Mwanditsi yabivuze neza, yaravuze ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Izo mbabazi zawe Mana nizo dushaka kwiberamo, nizo twishingikirijemo, nizo duhagazemo mwami wanje data wera. Uri Imana yacu mwami, uri Imana yacu, uri imbaraga zacu Mana, uri umugaba w'ubugingo, tugukeneyeho byinshi mwami kutuba hafi. Nuko data wera nanone twari kukwereka mwami, ziriya mbohe ni nyinshi, nubwo turiko tuvuga gutyo mwami, twebwe tuvuga nk'abantu, ariko wowe ugakora nk'Imana, ubohore ziriya mbohe mwami we hirya no hino mwami. Niwe ubizi, niwe uzi aho bari, ubagirire neza data wera. Sivyo zonyine Mana yanje we, hariho benshi Mana batandukanywe n'imiryango yabo, abana mwami we batandukanye n'abavyeyi, ariko uri Imana izitanga kuhindukira ibintu byose bigatungana. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu data wera w'Imana, ni wowe mwami uzi umenya abarwayi. Hari abarwayi barwaye indwara nyinshi zabagize imbata, abandi baragowe bahora mu bitaro, abandi mwami babasha basezererwa buri munsi Mana yanje data wera, abandi baheze kwa muganga Mana mu izina rya Yesu, abandi barasezerewe mwami we, abandi baheze mu kwiganyira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Niwe muganga mukuru, niwe uzuvura, niwe uzumenya uko umuntu aribwa data wera. Utange gukira, utanga umuntu wese kugubwa neza mu izina rya Yesu. Niwe turatubwira mwami, niwe udusanga bari kwa muganga, niwe udusanga bazigendana, niwe udusanga mwami ararushe, abo bose ukabaruhura. Nanone Mana nditwibagiwe abasizwe n'ababo, abafite ishavu n'agahinda, abuzuye umubabaro mwami. Isi yabaye igitangaza. Haleluya Yesu, haleluya. Mwijima wabaye mwinshi, impfu zabaye nyinshi, abantu uko barapfa buri munsi. Ijambo ryawe niko ryatubwiye ngo igihe c'imperuka ngo isi izasaza nk'umwambaro, ngo n'abayimwe bazapfa nk'isazi. Mana twarabibonye, umuntu ari mu gupfa atarwaye, umuntu yagira gutya akaba arapfuye, ariko Mana yacu wera w'Imana turakwinginze data wera, uhoraho uzabasizwe na mwami n'abantu uzubaha kumenya gutegura misi yabo mwami data, mwami wanje data wera, uri Imana data. Abana bacu batanu bari mu kugenda, ariko mwami dushizeho iherezo ryabo, turabizi kuko mwami nubwo twese tuzi ko iwacu ari mu ijuru, ariko nukuri mwami birababaje. Abavyeyi bari mu gusigara abana bakagenda, Mana bibatera agahinda. Data wera, tukweretse bari abapfakazi bakwiriye isi yose Mana, tibafite kirengera, tibafite kivugira, tibafite uwo kubasura. Data wera, ariko basure mwami ubagirire neza, ubahe guseka, ubahe kwishima, ubahe kugubwa neza mwami.
uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka. Nuko data wera nta kindi twavuga, twibutse gahunda yose y'uno munsi, abayobora abaririmbyi, abavuga ijambo ryawe, abicara bagategera. Mana uduhana n'umugisha twese, kugira ngo mwami tuze tubasha kugira icyo dukura, icyo dusarura. Mwami wanje data, titukaze dupfa kuza gusa, ahubwo tuze tuza tumenye icyo dukorera mu bugingo bwacu. Sandi data wera, abayobozi bose baha umugisha, abayoborwa bose baha umugisha, abavuga ijambo ryawe baha umugisha, abaturiza imbere abaturirimbira. Mana yanje data wera, twese duturiza imbere yawe, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kubana natwe. Shimwe Yesu kandi uhimbazwe. Izo zose Mana ntitwamenya kubivuga, ariko umuntu mwanditsi yarabivuze, yaravuze ngo mwami wanje mfite umuntu uzumvugira. Haleluya Yesu, haleluya. Uyu ni uzutuvugira, azavuga ngo uyu mwana wanje yagiye kuvuga gutya, ongera mwami biramucika. Utuvugire mwami wanje, tuvugire, utuvugire data, uturenganure, utwiteho mwami. Muri ivyo yaravuga ngo badapfa nanje singipfuye, jewe na data wera turumwe, turumwe nawe data wera, turumwe nawe mukiza, turumwe nawe nyiri imbaraga. Imbaraga zawe Mana nanje zirankwiriye, kuko data wera twagendanye nawe. Uduye kugendana nawe igihe cyose. Urakoze Mana yacu, ngahemere utugirire neza, kandi isi y'umwijima izashira, ntabwo tuzongera no kubabara. Haravuga ngo tuzaja mu ijuru, tube tutagipfa, twitange noneho twe gucogora. Sandi Yesu wera we, asandi mukiza, sandi kuzuza dukorera. Uri vyiringiro vyacu mwami, tuzakubona umunsi umwe, kandi tuzarukira mu gituza cawe, tuzakubwira ngo warakoze data. Sandi mwami Yesu kutugirire neza, icubahiro ni cawe, ukomera no gukiranuka ni ibyawe. Tubisabye twizeye kandi twiringiye mu izina rya Kristo umwami wacu. Zaje ndazo yatumiye, ariko wa munsi baratwigisha aratubwira ngo kubera kurangara gusa ku minota ingana. Yesu yabwiye ngo abigishwa ati munani bisaye mwe mwangira imbabazi yememe, uko ngute ko murahungiza gute we, ko muragira gute ngo guhungiza gusa kwa magutuma kanefu kazi, guhungiza kurangara gusa ku minota ingana kutuma batangira kuzana ngo bakare amatwi. Ariko no turatangaye. Mana yo mwijuru we, data wa twese we, abandi kora kimbaraga nafite tunefu, abandi kora kimbaraga nawe utagiye kwigwanirira. Mana yo mwijuru we, kubera uburangare abantu bazakera izo bari bafite, kubera uburangare abantu bazotakaza ibintu Imana yari yarabahaye, yakorera gusa atagikombe kibi kugira ngo dusingire ubugingo. Ariko ngo abana ne gucungurwa nari amaraso, bazicungurwa baye bateme ibinyita bakakigira bakakigira cyane Kristo. Ariko Mana yaje mwijuru, uduheza kumenya ko igihe cyacu ari gitoya mwiza, uduheza kumenya ko igihe cyacu ari iki tuza gupfusha ubusa. Mana mu izina rya Yesu, abandi babaye igihe cyabo berekana Imana. Eliya yerekanye Imana yiwe barayimenya, arabona Imana Eliya. Imana Elisa yarerekanye, Daniyeli yarerekanye we. Haleluya. Uko Imana ageza ngo ihamaga niyo yobiri, uko aba Mana Daniyeli yo kwitaba. Mana yaje mu ijuru we, data wa twese we, umugore w'amana ngo ari yatinze kuzara kuko kose aravuga ati Imana we, Imana ngo umwana marayika ngo musanga muri matazaza, kandi nduka wizoga tukagira utayamareka ngo uragikira giki. Ayiwe ngo aravuga kaje kubwira umugabo amagambo magufunze n'ujwi. Mana yaje we, Mana wagumye aho ngaho we, tutarira n'uriya mugore. Mana yaje we, azabwo umuntu avuga kati naye bagore we, marayika yo kwicara akamatuza akaramza ngo ariza amano wigira zira. Sinza mbakikisha ko n'imodoka zari zihacanga ndege bazana amaguru akubwira umugabo iriya aza mu murima, ariko kugira imbaraga Mana akuca washatse uricara kugira ngo uteture uriya mugore. Imana ishimwe we. Haleluya. N'ubundi ngo umugabo amaze kumva amakuru marayika avuze ngo ati dutambe. Mana yaje mu ijuru we, ashimira mu bikorwa we, ngo atangire gutamba ngo arasaba ashidikanya atatse dupfa. Umugore nawe arasaba mugaro atase tubonye Imana ngo dupfe, igitambo cyacu cyo kwemera tukamara tugapfa yewe. Mwami Yesu we, Mana yo mu ijuru we, Mana yo mu ijuru we, data we, muri zaravuze ngo ese niko tugenderaho, ni ushigikiriza indambwe zacu ukazizigama, kandi ni wewe wenyine nyirishingiro ry'ubu buzima, watubereye iziringiro. Nta kindi, nta banke, nta konti, nta kimina, nta bana bari hanze, nta bari mu Rwanda, nta nabo babyaye kwanza. Niyo mara we yari afite.
ariko ishingiro ry'ubugingo riraboneka niyo maramenyekana hika abana b'ibwami atakigira umukobwa ntagira umuhungu umwana wese y'amavuta gusa igitangaza kira ariko rusi nawe nagende iyo yarabino ngo tuzomusure umuvuga tumwe wacu yageza yigisha kavuga ngo dusure ngo duhaguruke ngo twibuke yana bake twibuke yana mukeshu wasiga atagira umwana agize imyaka 7 ashatse akatara mu myaka 80 ningaye nta amazi mwe nta matiku nta rugambo ariko Imana ariko abandi bamenye ubwenge Imana abandi bagize ico bakoze mwami muri ubwa abandi bagize ico batanze mwami wiko yaranazagenda yandikutwa udutabo ubuzima bufite intego agahindura mu Kinyarwanda ngo n'abatarize nabo batazi icyongereza nabo basome kuri iki gitabo abafaransa basome kuri iki gitabo ntibagurisha musome kuri ubwiza bw'Imana musome kuri gukomera kw'Imana ariko Mana yo mwijuru we data wa twese we muri wacu yagezaririmba mu karumya we darira yagezaririmba ngo tubasha kuja kure ngo wigisha ngo Pawulo ngo tubasha kwandika ibitabo ngo tubasha gusenga kwa Bigaramu wokogeje urukundo rw'umukiza wabambwe mu gitaramo gusa 6 woko muwawe mu bana bane cyangwa 6 mu bashitsi bagusuye mu gitondo wokogeje urukundo rw'umukiza wabambwe nuko amanota agazamuka abantu bose ndibaza kugagara abantu bose ntibazandika ibitabo ariko uzumukiza wabambwe wabivuga gusa muri 6 wabivuga mu masaha 2 wabivuga mu minota 10 haleluya Mana ya mwijuru we bitubasha utakire Mana twatugize ngo tuzamura ubwiza bwawe imbere y'abyifuza twatugize ngo tuvuge gukomera kwawe twatugize ngo twishime kuko n'amashi y'amazi azaboneka amazi azakoma mu mashi ibiti bizabihimbaza natwe tukagira ubute Mana ya mwijuru we data we dusaza umugisha mwami Yesu mwijuru we turagushimiye data dukingiye kuri rero mu izina rya Yesu gisanzwe kikinguye ariko hazaba umunsi gito hazaba umunsi umurinzi aravuze ngo turi kumwe ngomba ndi mwijuru pe gishimye kiwibuke kuri Rwanda ndumenye kuri muri Amerika kumvura mwijuru pe Imana ihimbazwe Mana yo mwijuru we data wa twese we haleluya 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 ceza gituma abagore apfakaje bazuka we ageza bikavuta bagatanga ikintu kuvuga ngo umusada wo kuvuga ngo gira abana bakumva se ngo aragira ati ariko akibikaho mizire z'abagore akagira utuyiba akagira udukwanzu wadodoriki iki abagore ngo baridekarira mu karere haleluya okugira umukiza abambwe tanditse bitomana we haleluya asande Imana ishimwe n'umwana wayo abagore b'abasenateri bari bapfuye abagore ba perezida bopfa ariko abagore bacitse amashuri bibiri zivuga dore kasizi ariko yarirutse kamezire kaza misafi haleluya kimitekerereze mizima Imana ishimwe kandi bazagira kuko atazi kwandika ngo bandike ibitabo ngo ntaco niki yanditse yanditse mezirezi yanditse gukomera kw'Imana hino yafashije abana adafite imisahada nawe nta kigo c'ishuri yari afite ngo arandika abana ku buntu ariko yari afite umutima w'abana yanje mwijuru we bana mwijuru we twese we gitangaza kiraba umugore yopfa akarere kakaba umutekano ngo baragenda batumira abayumbe bakomeye ngaba bene data baduhaye Imana yaduhaye ngo dutunure impano zabo Mana batubwira mu buryo bwo kuramya Imana utekereze ngo tuzuramya cyangwa ariko Mana yo mwijuru we Mana uza amakuru yose we muri zero ze urukundo nguna ntabwo ari amarisha mugeni urukundo nguna ntabwo ari ugufiyanse gusa twosazana neza hari igihe wogira ubufiyanse ukagira ukagira neza biri ngo zanze agatanu ariko dukunda urukundo rukomeye mwami Yesu we Imana yo mwijuru we cyatumye yaguza cyayikomba atetse cyaragijoshe yaramwaga yitonda se na kaji hayamwe tirangura tizabe ndago ndiho ariko Mana we Mana yo mwijuru we murizi yaravuze ngo akoze yarakwiye gukora nubwo bitari bizoroshe ariko bizari bikwiriye we Imana ishimwe haleluya gwatumira Petero Imana ishimwe murabatera ikintu cyarahera tibaye bakivuga ko umugore ushiritse bavuze ngo Doricas haleluya 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 abayimbe n'abasare yahura we ngo mwereka bamushyira mu cyumba cyo hejuru Mana we dutarwe mu cyumba cyo hejuru mu gitondo we muri iri joro ryabere data wo mu mahanga mwami Yesu we tutabujije amasaha adutse saa 8
kubera iki ryajoro ryari ryatowe ngo abantu bari baryamye ariko rubanda rwari rwaryamye ariko Mariya na Yosefu bari maso. Imana ishimwe. Nubwo abandi bagore badatekereza ku bandi ariko Dorcas arahari. Imana yo mu ijuru we, berekana amakanzu n'imyenda Dorcas y'abadode akiriho. Haleluya, 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 haleluya. Muyumbe mukuru, Mana yo mu ijuru akiri imbaraga. Petero ngo amwunama hejuru aravuga ngo nawe bari amakazi Mana yo mu ijuru. Mwana data we, abagore baduteme, abagore bigaragambije ntibatugira imbabazi. Mana iriya muti yaje ntiwayidukiza. Mana we havangije agusengere gute Mana yo mu ijuru we. Haleluya, 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 haleluya. Ai mucumba cy'ejuru hari imbaraga we. Mana himbazwe we, atubwiye ngo ukora Imana kudaguca imigozi we. Mwatira hari 16 we imigozi yarashise ngo hari igishitsi kitabaho kivuye mu ijuru cyari kige gukundura inzu gusa kuramya Imana. Tuzoramya Imana mu isi Imana ibimenye. Uwa gahunda turayizi. Nubwo tutabasha kugira amashuri y'abambonye ngo tumenyekane mu gihugu ariko mu ijuru arazwi. Yego ndangana. Mana we. Haleluya. Imana iri yaraje. Ngarura umwuka wa Dorcas. Mana ishimwe. Mana we ndagushimisha ugiye tuzamuka imbere y'amaso yawe. Uzanyumva gukomera ko Imana kuva ndaryohewe. Sinyo kwishije nyine ndashaka ko nabandi bene data bayira. Ariko merewe neza mu isi. Muri kategori yo hejuru. Umugore utarise na secondaire. Mana tazivu. Izamuvuga ko Paulo yise. Aya ba Petero ndituyazi. Kuri Bibiliya zivuga ukuri. Ta mashuri ya Dorcas. Ariko zamiri safi gusa zo munsi babwiye. Zitumazuka. Imana ishi. Imana nawe ngo Petero ndiwe umukubita hasi. Imana nawe ngo ziyandura inyoriki. Ariko nongana. Nguko ragaruka muri Dorcas. Petero ngo mubaheza ari muzima. Ariko Mana yaje mwami Yesu. Bene data aratubwiye ngo muri Tanzania aravuga ngo nakabambiri barabye Imana. Ariko ndabashije kuririmba utangana kabambiri. Ubwo Imana mu bikorwa kubera iki? Yawe na plastic. Oye buri mutinda ko namwe rishaye kubararamisha. Ariko ndagushimiye tuzamuri cwaje mu isi. Turakiguzamuriye. Twategereje ko yaguza kirayi ko mu kibi cyatwiriwe ngo Mana. Riragiye yaguza cyatwiriwe. Sigone tukimenye. Ariko hari ubundi barabuza mwami Yesu mujurira nk'Imana. Sinzi usabye ko Imana mugisha icyo barashaka imbaraga zawe ziganze kuva none gateka Yesu nawe wacu. Amen.